party ke doan lapen ke dana ci tong don organizations ke doan song ke doan mai pen jenglok konsun ban lapen ke dana ci tong don KSA Hukli mai pen jenglok konsun ban ke doan lapen ke Karbi Anglong West Karbi Anglong District Commissioner SEC lapen SP lapen nanga ci tong don Karbi Anglong Autonomous Council Secretary lapen Principal Secretary dan Secretary Officers ke kawan, lasi akan sih ngilidana untuk angkat curuh, je lason komunis lo kita, ini tangan lo le belai bang gitu, lagi mandi mata tahan non Karbi Anglong Autonomous Council lo kita bawa matung, tim Karbi Anglong fungsi kita balik, anu kita history sini lo, laso apiar bijiwar bangke 1933 nikan sih. British Assumption Security. Lapen aso for the notification of banke 19 ladai banke 46 and inkan si ladake gazette notification do. Ladake PGR पर clear banke. Lapen itu mda revenue department का autonomous council के आरे code masih ada नोटा. Lasini le कुछ चला है banke survey of India के इंटर ला है मैं तंसी ला है टीम ना तो मतलब presentation में. Lasi laso पुथा PGR aku tak anutin song ke doan political party ke tinggi ke doan isibet si reporter datang ke dan election back nang ko lasini ni non nang to han party ke as per honorable Supreme Court order PGR along le pen ke pen na pen si notice people lasi like si lapen ke dari si Supreme Court isi ke top Supreme Court में मतलब अंकिन दा Supreme Court order के non mat के लगे अंकिन लोग का लगे नेट लोग ले लांग दा अंकिन दा लोग ला सीधा बंके इलेक्ट्रोन बंके पेना बंके इलेक्ट्रोन बंके SOP बनाई ना को उन्हें रोज पेना पेन के चेंग लो नोटिस आगे पिलो के चेंग लो non chingwai bom lo labang so video share bom give direction to all the state government in the country that this komanda jong si ningalam then nga chathan ni do kopi si kemang mala nang chathan not to all comment no pidum no la si pena ten si change one for la so abangel so skin na get na ten si change one for as far as good la ro istiala mangel tu da bangel ko 1954 Grazing Land Act one pen hala so ho ye tu Kargano District Council long Chipperai jega Chipperai thetan gela so la so ke crossing 1954 e crossing tera no hala so la Chipperai ba ke da ban ke gazette notification lai no ta gazette da ban da Mitchell Hills regulation number 1 of 1954 the Mitchell Hills Grazing Regulation Act 1954 labangke passed by Mitchell Hills District Council. That's it. Laso ek ting bangke laki state government tum kupima SOP ke laso ting sedake MD ku sedak Chipperai jumde. Grazing land bangke. PGR bangke. Lasi la guteng to. Laso mechanism ke kan dia bangke ni tum tenaken change to. Laben eviction notice ta tenaken people la bangke. Na tum han bai dak laso. Kalau ini cerdas juga labang genel tum langkai dan duduk kulmi khan busti kalau soal ini tum nang tum political party tum nang hang he song ke doa tum han tum nang hang he na tum khan nang pikin te kuda bangke ap hai kompi bang haruni ra bang pikerai sis ki doda khan busti bangke duduk kulmi bangke bang harui sira bang josikera pho ki doda ke khoda bang ap hai kompi laben ke pu bang langkai jana bangke 1661 doda bangke family sita hai bangke nil tum lapan force ke nangi lada bangke ni tum Karbi Autonomous Council pen administrative tum pen tingki pen requisition hanglo na tum da kata boita chini dake ni tum bangke len bilong tanda Karbi Autonomous Council sta loe no dali tum rong ngari tengari lasi kalau da bangke tum a force tamida judu kolonial son dak sage 241 houses
family teman kaibigan ke orang ke je nan cidan de mukul besar banda warak lo la pengengu na usti banda to na anukan orang ni pini anukan budi bugoja no si bangke warak lo la si hola jakta na cidan de badak apai ko me kata sida non da bangke kacile ingek so eta mali lagi it is not matter of jobs seriously si anangi eta bangke 1989 houses including population bake nearly 10,000 look 986 that nitum ada chelswe da timta 3000 bang nitum CRPF lapen battalion lapen police atau nitum pon la sobensi lata army